Thutho ko mabete kabe mushino wa Kampala bũrũri-inĩ wa Uganda kwa ihinda rĩa thikũ ithatũ, nyarari cia Malkia Strikers cironirie aruna ao a kuma gĩtarũ kĩa Africa ya irathĩro Ngangambute na gũtirĩ mbĩtĩka cia CAVB Zone 5 matarĩ agũthe oro na ngucanio ĩmwe. Mũthenya wa mbere Malkia makurumanirie Rwanda na seti 3 gwa gĩbũgũ, na wakere makiheja Ethiopia na seti orota icio. Gũkũ mũthĩ wa ira na wa mũthia marakurumania Uganda na meko muciĩ na seti 3 gwa gĩbũgũ. Feelings iko poa kwa sababu kuqualify ni kitu kingine ya maana sana, especially kama All African Games. Kila mtu atakaenda All African Games. Mimi nashukuru timu kucheza poa na kila mtu ako na ile feeling ya kushinda na kwenda All African Games. Tulikuwa nataka twende turudishe kikombe tena. Tulikuwa ni qualify kwenda Morocco, alafu tuanze kufanya mazoezi ya kutetea taji kule Morocco. So mazoezi bado yanaendelea, bado tuko na coach wa kutoka tuko naye bado. So atatusaidia paka hiyo taji bado turudishe nyumbani. Ona gũtuĩka Malkia matiraĩ na ang'ethanĩri a kĩrathi kĩa igũrũ, gĩbarũa kĩao kĩratanywo kũnyita thing'a wona magũtũngana na ang'ethanĩri angĩ kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Africa. Mimi naona Uganda walikuwa wazuri hata kuliko hiyo Egypt. Uganda wameimprove, wanashinda hata hiyo Egypt. Egypt ni wazuri tu kwa club level, lakini kufika kwa national team wale maprofessional wao wachezi wanakuwa rahisi, lakini Uganda imeimprove na iko mzuri hata kuliko hiyo Egypt. So kukosa kwao iko ati ndio sababu tukashinda rahisi. Pia tulikuwa tumejitayarisha kwa hiyo mashindano na tukaweza kushinda. Rĩu Malkia matugĩte timu ya mbere kuma gũkũ bũrũri-inĩ gũkorwo makĩmathĩra tigiti wa gũtungata thĩinĩ wa hĩtahĩtano cia All African Games na iria gakorwo Morocco mweri-inĩ wa kanana mwaka ũyũ. Handũ-inĩ ha metha ya mathako ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ng'ang'a wa Nyokabi.